kunjani? Mbuka Prophet TV lapha emakhaya sanimukela igama uShepard kaManqele nabona konakele manje mfethu Sijabo mfowahadebe futhi omdala asimukele kuProphet TV sibonga isikhathi sakho nje ukuthi uzoba nathi ngikubingelele Siyabonga sibingelela wonke umuntu obukele sanibonani ayazi ke mina abajwayele engihlala nawo ngijwayele ukubiza ngeGoat ngendlela sakhona ngendlela umculo oshaya ngayo namhlanje sithi 4 January 2025 isemdletsheni mfana semakhaya usibizile ngiyazi nawe udabuka emakhaya uthini kuwe wonke lokhu ukubona istage esinje endaweni yasemakhaya neshow le event kanje ujwayele ukuyibona endaweni kunjalo yajabulisa into enhle la yenza ukuthi enze umcimbi ofana nalo emakhaya and bengisasho lapha ukuthi into ezokuthi uqhubeke umcimbi ube muhle nanokuthi futhi ephambili indlela abantu bala ngakuba bazoyiphatha ngayo njoba wenzeka ngoba mawuhamba kahle nabantu bakwezinye indawo bazohambela kodwa mawuyaliwa kunani abantu bazothi awasila vele into yasemakhaya because vele uthola isikhathi esiningi emakhaya sidume ngezinto ezifana lezo ukuthi kuzoliwa kube njani njani so kumele sikwazi ukuphoqa izitha ukuthi siphathe kahle kuvele nje kube mnandi kuse nje kungenamshophehlile yaziwa kakhulu ukuthi makuhlangene kanje uMaskandi kunokulo siyabonga leyo nto leyo iyebalekisa ama sponsors yazi imicimbi ujwayele ukuyenza endaweni 2025 ibhuti omdala siyazola ukuphatha into ezimnandi KZN Cape Town Carnival oje ubetheni futhi siqhubeka ngasigcina khona music nje umsebenzi nje kuningi engikwazi ukubala konke but nje so kuningi umsebenzi sinaso ekhaya sibona le ndoda lokhu izabalazile 2024 yadliwa number 2 yabuya ngamandla futhi iphethe uMahu ayishaya igusha enyaka ukuthini kuwe lokho siyabona inale spirit ukuthi I never give up umculo unjalo in life ngeke nje umculo kuphela empilweni it's about keep on trying because kwayena kuzagcina efike la from a seventh demo that was him trying ezama so always about it never stops ukuzama always trying to improve always trying to do something engcono kunalokho uyenze last so umuntu onjalo ngaso sonke isikhathi uhlalela ngazalele ukwenza into enje because ulalela kwazona le ngoma okhuluma ngazo he tried to do something you understand ehlukile uthi awuthi ngizame kanje awuthi ngizame lo awuthi ngizame ukuthi umuntu ozama examine ke kusengenzeka noma ngabe yini you understand bangakhuluma abantu mhlambe bathi uyafoster wenzani but mawuloku uhlala uzama sonke isikhathi khona ukuzokwenzeka but mawuhleli ungenzi lutho ayikho into nakhona lapha examine kunama risk kumele wazi ukuthi uzowathatha nenkinga uzobhekana nazo akululu ukuvula leyo ndlela leyo kodwa masivulekile la sokwazi ukubona khona abantu abaningi sebelandela sebehamba lapha but lo muntu lo uyena ocentayo khane nyoka lapha uhlangana nani lapha ukuningi ahlangabezana nako esaphemba kodwa akayiki so umthandeni kuumuntu onjalo yiko nami noma ethe cela ngiqhamuke kwayinto engisukumela ngoba ngiyambona ukuthi yini azama ukuyenza mina ngithi my coach ngiyabonga kakhulu ukuthi isikhathi sami nami ukuhlangana nawe ngikhulume nawe continue music wakho ukuhlonipha wakho siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu